Kajing kendu kebating jong kinong elam ka MC Toda Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association kila penbana syai baha ka arpoi terek unaiweng ki truck terai ri kidei banyo ya kabaha kitmar kabakot hadu shispa arpau teli na ki company siman kibodan ha kajala kani kajing dawa kadai kabenta jong kajing ki jong kaseng kaba lasdang halor kajing dawa ya kiriet kitmar kiba shongkhia u presiden ke MC Toda uba moskrandar marngar ula pensyai ba kajing dawa ba kongsan kalong banyo ya kabaha kabala tikna shispa arpau trok shisngi na kabenta ki trok trairi kum kajing penbet ya kijing kiba lane slam halor kajing penya ya kimar kaseng kalabu ya katarik arpoi tarik unaiweng kum katarik kaba kut ya ki company simen ban penurlong ya kani kajing dawa ka MC Toda kadang yai dawaru ba ki company kidei ban siu ya kirit kit mar ki bala penbet da sorkar bat kim dei ban le mon dalade lada ki company kim kongo ya kajing dawa ka MC Toda kaseng kalamaham ban syem da kirai ki batinge shu bat la bandon kajing klumar kaba kham kraw kajing long jingman ha kakam kitmar kadang yai long kaba kuslai baro kikmi lenti ya kajing kendu ha pedeng ka sorkar ke MC Toda bat ki company simen Bak sini balandar baki officer sorkar repair masin keren ha kabede bat kata kamat kaba mapi pibu jing dawa kaba pelong ru bandan ka jing ki jingur long ru kade na ka jing yo yau tau nomi kmat bala soto ya kata ka jing don kam jong mapi ki try bat kinong ya trok ya kata ka kendai tingka 10 kilometer 10 metrik ton bapi de ban yo bakini ki company cement conceal kajing keren kam de ka besuk ani tu ipi kala jalan ba badan kajing tai kajing pininya na kaliang ka cement factory pada kajing la ban pininya lang kala pelong ru wat yo sumbut menteri rang ba ban kubur ban snotho ya kata ka benta maka companies kini ki company cement ki badan prateli yang kepo isai dia bakini ban seal ya kata gador ka kendai tingka si metric ton si kini penbet bat kuma pila dawa kata kala urlong pila don ru skiwei kimat kebangile keren ya kaba nagaliang kabang ipen snow ya kata ka jingdon kam baki try muluk kini benyo berkit ya kita kimar kentup ke simen kimsun lari pila yeng pila ya keren berkatahi ke pelong bayu sumbut menteri rangba pak Preston Tensong bahwa uru undawa bet nakini gisiman factories haringkat bangi nia dawalang baka pelong gisiman factories nagata ka prapau kaba kiban gajiyo jeng kersian jong katukan ni teli kiseng gibaidon anto Andre layapan ya kita upak Preston Tensong hidal dia ulong badeban ai sispa arpo kinagata sispa arpo kajing pene yung cement factory kiyong simswa arpo kabasa arpo ngin sa yakaran pat hindi nagaliang ba Preston Tensong ulapan ksan ya kata tangba hagajing yakaran pat nila ailat yung cement factories kibaong ba hapo nyos ngi kinlej menta sa tayo shalom sinong banyasyong namtip bat ki malik ne bat ki mahajon tangba andre baong bakindawan pai kinsawan ay tagaray ka jongki hindi song sinong jongani ka sinong jongki ke badai mo kasi punar garuru ngilaban ong mo ki badai try jala kalong ba dide bani ulod enti barokoy ndai bani ulod tang kata ka MCTODE ni klampan tang na MCTODE hari ngi kain bet kat bawei pawei bet titrok baru bom titrok ngi kwa bom titrok no bom non kam non jam kan balik driver ru kun kalong balik no ndai su baliknya tang kali jong company undai banyonya tang kali jong bar jalang ikwa mau driver baru kata ubari nongnya jong kali factory u driver mentau banyak jong kali bar jala ikwa ba untit no de kali lejong bom dei bala bantit ka kaisru un le da ka finance kalau non kam mangin ya keren bagi tiga finance ru kum ka asian ngi de ban ya keren ban kentu ya para do ban tingo ya kata